desem. Qadrli qonaqlar, sizni bugungi bayramimizda kutib qolamiz. Kirigiz, og'zingiz shak-shak. Rahmat, big'zor rahmat. Qayan keldingiz siz? Biz o'zimiz bunda Qozon Moskvada o'qiymiz, ishlaymiz. O'zimiz Qozondan, men opasiyaklaridan bo'laman. Hayırlı iş, hürmetli tuğanlar, tuğan kardeşler, şundan da indi tradisiyaga öğrengen Moskovda Tatar sanat günü, Tatarlarının şuşu beylemi bugün motor ittirip Moskov'un en ulug savdo o'zagi, kitap satу savdo o'zagida boshlanib ketdi. Mana endi bizning işimiz bugün hazır şuşunda başladı. En birinci ruhsat ediniz. Tataristan Respublikası halkı isiminden, Kupsanlı yazışları isiminden sizni şuşu olup bayram bilen kutlarga, barımızga da selametlik dilerge, uğuşlar dilerge, balalar şatlığa görünge hem de tanıştırmış. Siz de bizden gibi Tatar halkının, Tataristan'ın işine, Kazan'ın üstesine göz yumup durmuyorsunuz. Burasız Россия ko'lamidagina tugul, dünya ko'lamida Kazan'ımız bugünkü günde tanınıp bana. O'tgan universiadalar, futbol chempionatlari şunun bir bilgisi. Endi agarda shaharlarimizga, avullarımızga qarasak, ular hammasi da kundan-kun o'zgara, motorlana. Qozon shahriga Rossiya ko'lamida 3-chi shahar bo'lib boradi. Sankt-Peterburgdan qoladi. Agarda igin qirlarni qarasak, bilmayman Tataristonda kebek oltin boshaqlar qo'ylarına bormikan. Tatar halkı her vakitte da o'zining qunog'ini qunaqqa da kushtanaj bilan kelgan. Kelinni mindarga bostirgan, anan qo'lina og'zina bo'lmay qoptirgan, shuning gibi biz de bu yıl Tatariston qirlarında egilgan ipakdan yasalgan o'zimizning shak-shagimizni bo'lak etamiz. Bilamag'iz, Qozondan kelalerde shak-shak tuttirib ketalar deb. Bu yılga uğraşılan itmege. Şunun içinde sizin taraf karşısına kabul edip alırız. Edebiyatimizin il başını biz Tukay'ını atıyoruz. Şınlap da, bizning mayağımız da, bizning kıblamız da Tukay'ımız. Tukaylı halk her vakitte da dilin anlatırga tiyişti gün. Mana bizning Abdullah To'qay ensiklopediyasi chiqdi. Men mana da sizga Yozuvchilar birligi ismidan bo'lak etazim keladi. Birida borimizda ko'rasiz, bizning millatning Tatar adabiyatining oqsoqollari o'tiradi. Aliminalarni tanishtirashaqman. Birida mening Suriyamda o'tirgan Ravil Ovi Fayzullinni borimizda bilamiz. En birinchi yoshda Yoshlar birligi a'zosi bo'lgan ko'p premiyalarni men solab ketarman. Mana u avtorlik bilan chiqarilgan ali Rossiyada birgina Yoshlar birligida da bunday tarixiy uyushma turida yozilgan kitap yo'q. Mana shu kitobni da men Asadullayev yurtina shu da bo'lak etam. Hamdaki Raul Karimovich barcha sizga ular. Endi hurmatli tuğanlar, bizning oldimizda chiqish yasovchi kishi kim ekan deb o'tirishlar vardır. Men dramaturg. Endi keyinroq agarda meni bilan tanishasiz kelsa, Dalin Salih degan kishini ochsangiz, internetdan siz mening eng ko'p asarlarimni ko'ra olasiz. Bana benim eng ko'p asarlarining video materiallari bor. Hem şu vaqtda men shu yurtga
özümün kitaplarını da buraya gidip kaldırasım gele. Neyse. Mıntaq bak ikizede. Şimdi özüm turumda bir iki kelime söz. Men edebiyatga urov yo'llar bilan kelgan kishi, eng birinchi jir bo'lganda, vokal bo'lganda o'qigan kishi, sizning sha'ringizning qanday yashashisi Roza bilan birga o'qigan kishi men. Shu vaqtda men yana G'aniyev bilan Anar endi Qozon teatr uchrashuvchisidan Marsel Salimjonov kursida o'qib bitirib, 2 yil Kamal teatrida, 8 yil Tinchurin teatrida hem indi so'nggi vaqtlarda edebiyatga kirib ketgan, bugünkü kunda ish listadan ortib professional sahnalarda o'zimning asarimni qo'ydirgan avtor olarak tanishtirib ketasim keladi. Endi itmak tuzni bular etdik, adabiy kitoblarni bular etdik, Moskva xalqina muzikal salom yetkiranda o'zimning qalamdosh do'stlarima so'zni beraman. Tatar xalq jiri sog'lom do'stlar. Sağlam
jubillerimiz barımız da biliriz. Özünün şiiriyeti bilen, balalar şiiriyeti desin mi? Ülkenler şiiriyeti desin mi? Yazgan özünün eserleri bilen halkımızga dan kazangan, özünün jırları bilen halkını terbiyelegen, elilerge jırlagan Robert Minnullin Gabil 70 yaş. Öyle güzel bir kul çalıp Alemimizin Kazanımızda da Başkırtistan'da da anan gibi kişilerimiz var. Mine Meskev'de şuşunday günde bana biri de kuru тоже bik kumulli eyber. Robert Mugalimiç Tataristan'ın halk şairi Abdullah Tokayev bulagi iyesi hem başka pek çok bulaklarga layık olgan şairimiz mikrofonla Robert Mugalimiç sizge verem. Kadirli dostlar, hürmetli milletdaşlar. Bir nişaptır okşap gittim adam. Allah yubiler degenge, Allah 70 yaş degenge, İran'ı bulmayı hiç kine de heybet mekanim, bugün mekanim, solaya bayda almayım. Lakin in kavşatkanı, ben 70 yaşka dedim, birinci tapır Moskova cemaatçilik aldığında, Moskova Tatarları aldığında birinci tapır sırrıçası. Şolay gelip çıktığında ne işleysin? Benim anda günlerde yertmediler, alıp barmadılar. Uzun soruyu bilmegenmendireydi. Belki dürüst yaşamagenmendir. Lakin ne şolay gelip çıktı. Ben bir şad. Birisinin aytganda men sizin aldan narsasiler bada bilmeyim. Çünkü nindi turmuş bilen yaşaganıgızny, nindi uylar bilen ömür etganıgızny men şolay yakından bilmeyim. Ben televizordan qarap bilen sizin işlerni şäp barganny, kıyın bu kanalından görem sizin nindi eýbat işler işleganıgızny. Lakin olar gumum ravuşdagina. Lakin sine kirip aytarmın şuna göre birisini aytganda qurqam sizge narsasiler gele. Onlar indi Moskov men umman anlap bitirayım. Bilmeyim Moskovni. Aytganim şa qurqam çünkü yol artık zor benim için. Moskov için men artık kichkina bizning nechaga aytaymindi. Ruscha aytganda sapnashini doğru kelmedir de koyayım. Nersagna desen de min bir avul malayı, kichkina bir avulda doğuşkan malay, habigat balası. Şuna göre min hali Qozonga da alaya kadar kiranib jetalmam, shaharni bo'lib kelman. Şuna göre siz nechik yaşaysizdir, men olib berayim sizga. Bu kadar zo'r shaharda nechik yashaganmikin. Bir nindi komfort yo'q gibi sizden zor şehrinizde. Bir ağırdır sizge, ben sizni hatta kızganıp koyarım. Bir ağır yaşaysızdır siz. Bir tursulasızdır. Avulga, tuvancakka tartılasızdır. Lakin o tartılı indi elbette barımızda da bulatırgan. Kişine bir rekla Tatar halkının o sağlığı hissi, nostalgiya, o Tatarını yaşatırgan bir his, o yukarıda indi biz barımızda diyerdik, eliler durumda, tuğancak durumda, avul durumda, tabiat durumda, bizim koysağına şahitlerimizin alsak da, onlar şu oldu. Koysağına zırlarımızın alsak da, ikisinin birisi şu oldu. Bu bizim mentalitetimiz, biz şulay yaşayız, elige kadar herhalde şulay yaşadık. Bundan sonra neşek olur. Aydığı kıyan çünkü turmuşu kadar göz altında özgere, dünya özgere, sivilizasya özgere. Biz indi partiler bir özgermemiz, lakin yaşlar var. Onlar da bütünlüğü hazır ikinci benim
2 yaşlık ınıgım menine kompüterden işlerge öğreten 2 yaşlık ınıgım. Buna şulday dereceye gelip zittir indirişesinde. Dağın 10 yıldan sonra nerse bulur, men hatta uylar kadar korkam. Lakin turmuş devam ete, Tatar turmuşu var, Tatarstan'da da, Moskov'da da, hatta Şit'te de, biz bu kanalın qarabında, şoqlar qadar turabız, diginde de Tatar, bunda da Tatar, eybet toşarga pişireler, matur giyineler, kalfa giyibirirler, varsa da eybet, hatta Tatar sedebileler. Eybet bitindi. Tağın nerse gerek. Tatarga başka bir nerse de gerekmemeye kalsa. O Tatar dilini bilse de yaşayı, bilmese de yaşayı, Rusça sileşip de yaşayı, her halde zarlanıga orun yok gibi. Aynı girenrek oyunu başlasan, zarlanıga orun var, orun bu. Biz indi, Münəmin bazı yıldan kalıpta şulaydır indi, biz şairler de şulay. Ben ömür boyu Tatar muhitinde yaşadım. Tatar avlunda uçtum, Tatar mektebinde okudum. Hatta üniversiteye kirgeçte Tatar bölümünde, hatta ben filosofiyini da, fenni komünizmde da Tatarca verdim. Ben Tatar dünyasında yaşadım. Ona göre Başak'ta bütün Tatar dünyası şulaydır ki duyula başlıyor. Hatta bizning yetakchilarimizga da shunday deyila boshlaydi. Chunki ular yurgan yerda el Tatarlar. Lakin hatta Qozonda da qizg'anishga qarshi olaydi. Men Teranga kirib ketmas uchun shu o'rinda bu ularni to'xtatam da o'zim to'g'rida bir necha so'zgina aytam. Raul Abdurahmonovning ruxsati bilan. Çünkü o da yubiler, onun da etesi kelgan sözler ko'pdir. Buna men shoiring aybatmi, to'g'rimi she'rlar yozaman. Benim she'rlarima jırlar ijod etalar. Ularni olib jırlaydi, bizning jırchilarimiz jırlaydi. Men bolalar uchun yozaman. Bir ko'p yozdim o'z umrimda. Yarıları yaşapta kubrak yazıp kalmamın dedim çünkü ulgayga şu kadar Türkistan'da yazıp olmayı, Dilegense de yazıp olmayı. Onlar bolalar bütünle özgürde etkenimse, dünya özgürde, bir kişi yazası geldi. Buna umur şulay uzup gitti. Hizmet ederge tırıştık. Jugar pafis bilen etsek indi, bizimizin halkımızda hizmet ettik. Buna bunda mingine yubiler tugul. Renat Muhammadiyev, benim yaşlıktaki üstün şahıttaki dostum, ona da 70 yaş dolar. Şuna göre bunda benim direk var. Eğer indi nasar iken bizni ikimizge birgelege, eğer indi maqtisiz iken ikimizge birge maqtarlatır bilesizge. Şuna göre indi buna ömür şulay uzup bara, bizning zo'r edebiyatimiz var, tarihi var. Zor yazıcılar, şairler var. Buna şu yazıcılardan, şu şairlerden birisi bulunduğundan ben elbette şeksiz gururluk hisler geçirem. Okuşularım bulğanğa beksiyine. Buna bir 2-3 gündüne elik Başkırstan'da, özümün tuğan avlumda zirham şehir sabandığı uzdırdım. Uzdırdım dememin de çünkü bizim başla verdim, bana hakimiyet yardım etti, tuğanlarım yardım etti. Kiçkine bir avulda, bizimnin avuldaşlarım alında atşut veresim geldi. Lakin bayram şu kadar zor gaylandı, benim enikaşlarım birisi sonagan, benim bayramıma 700'den artık zengin maşinalarına gelgen. Şundan bir şu kapsalardan, benim bayramımda bugün de geldiğimde ben yarın 2000 kişi katlaştı yaklaşlarım. Şapkamış'tan geldiler, Durdil'den, Müslim'den, Afganmış'tan, bütün şu biz yaşayan yakın teri yaklaşlarımız yıldı. Büyük motor bayram oldu. Hem özümün eli
Yaktaşlarıma, altıma kirekligimni azı bu sefer duyup bayttım. Şunun bilen adım aman kanatlanı verim. Havada sizden ezgine yuvarrak düşüp yerim. Sizesiz miken, sizden yok miken. Lakin durmuş şu kadar kırız. Benim kalemdaşlarım mıdıra alar beni. Bir kez zirge düşürürler hem şu dereceye zikrederler. Tağın nerseydi mindi? Belki bir kişi şiir okurman. Şükür yazılar. Benim de yolup olsa da ben Instagram çek. Ben bir yıl önce Instagram'da oturam. Şu vakit içinde ben bir 100'den artık şiir yazdım okusularıma. Instagram bir evet evliken ol. Çünkü şiirini yazasın. O üstlerinde yatar. Onlar indi jurnal ayırıp biresin. Onlar bir iki yıldan basıp çıkarar. Kitap indi ol. Adı 50 yıl yatarga mümkün. Şiirinin temi kitle. Sina da kızıp bulmayı başlıyor. Aktualliği yukarıga mümkün. Kumman istirge mümkün. Ama bunda yazasın da 5 minuttan elip koyasın. Bütün su koyup. Elip koyup bir maktapta zibere. Su birdeyi biraz koysalar hemen şok katıp yamadan okup karışırlap da şiir yazdım mükemmeli. Bana şahsına. Ne şimdi zamandan ortak olması tartışıp yatkan gün şu şekilde değil. Ne fırsattan faydalanıp ben sizge ne yaşlarsa telefonlarına birinci şiir okudum. Hatta şahı mümkün mü? Aptırau turunda bir şiir. Meni aptıratu zengil tugul. Kup öybirge hazır şoqqatmın. Ellerinde mucizelerine da gazaplanmın. Tibbe şartlatmın. Benim kungul üze bir mucize. Benim dünyam üze bir tılsım. Olar barda mucizelerin hem tılsımların bir şiddet dursun. Abdramim türlü nanolarga, abdramim türlü fonlarga, abdramim smartfonlarga, men iPhone'larga, telefonlarga. Men abdrim kuyaş bayğanlar, gajeplanan tonlar atqanda, abdraplar bir abdram yılda sabah kuyda şapkan abdlarga. Sıplandıran beni bal kırtları, kırmızkalar, boşqa böcekler, kubelekler, kuşlar, gülşeşekler, tabiattaki şol bizekler. Abdramim ömür boyu minnen işindir künleşkenlerge, Abdramim gül astırdan gına benim bilen kırışkenlerge, Abdramim yolagaylarga, Abdramim satlık canlarga, Abdramim kişilerden kubke akıllırak senlik canlarga, Abdrada fenis yarullinler, Ganim Canıf Esqat ağılar, çünkü yalar birer güne adana, tarihta da bir az andılar. Buralar dünyasında bir tapkırda uğurlaşmaganlarga abdırın. Yolgan dünyasında bir tapkırda aldaşmaganlarga abdırın. Meni abdıradu zigil tugul, ayye, hiç de arttırmayın. Abdırarlık şakta abdıramayın. Yayıkka da koşa abdırın. İzlemeydi o. Şiir bugün telefonundan şiirde o. Şuna siz abdıramazkadır. Mine tağım bir şiir o jitmedi batala. Bir uylasan bizge borda jite, onda jite bizde, dağında jite. Bir uylasan elleniler jitmedi. Halkımızga gayar irler jitmey. Dünya boylap şapkan şaplar jitmey. Şabar şınşıdan şaptar jitmey. Şaptarları bulsa yer jitmey. Yok şabarlık gayret yeger jitmey. Millet uyatırlık sırlar jitmey. Altın urda kebik sırlar jitmey. Kadirlerine bir tuzdırıv jitmey. Kamşı jitmey. Bir sıdırıv jitmey. Süngen ruhunu bir kızdırıv jitmey. Bugün bizge bir sızgırıv jitmey.
Uz aramızdağı birlik jitmey, kırlık jite bizde, hırlık jitmey. Kiňeşerge zatly buruk jitmey, bizge haman akıl kirip jitmey. Şol jitmegenlerini anlaw jitmey. Hallarımız äýe, bik de jitdi. Şuşu uylar haman, baştan haman hiç de gitmey. Bu şiirmede nedir jitmey? Rahmat. Rahmat, Raul Mübarek. Mınday beyramlar Mesköy'de her yıl öte başladı. Ana ikizleri yazıcılardan şuşunday zor delegatsiya kelgani var edi. Yok, mana bu kunlarda yok idi. Ana men prezidentim bu başkına keleler bilen şu. Mana bu prezidentimning işlevini ko'rsataydi. Hem şunu o'ylamiz. Bunda ko'p yubilyarlar bugün. Mana hazır benim yerleşimde oturgan Raul abide yubilyan. Şol vaqtda Rena Safiyevich'ta hem minka kelegizge de oktyabr ayında 60 yaş to'ladi. Mana şulay bo'lg'achdi. Evet. Ondan so'ng men pek baxtli. Nersesi bilen baxtli. Biz dersliklerde o'qib, jumlalarning ostiga qo'yiladigan jumla beralar edi. Shuni tekshirardik, yesin, xabarim. Mana shu ulug' oqsoqollar bilan bir ustol ortida o'tiruv, ulug' baxt. Mana mening yarashimda Raul abi, Raul Feyzullin, Raul Abdurahmonovich o'tiradi. Chindan da ol bizning millatimizning, adabiyatimizning oqsoqoli. Onun her sözünden ibretli de, himmetli de sözlerine sarkıp çıkar. Onun birgine şiirini alıp da birgine şiirini alıp da bir nindi de hayıp tavuk bulmayın. Mine şuşunday kişilerinin bugün şuşu zolda oturuğu olunca tağın canğa bir rahatlık verir. Hazır min mikrofonunu Tataristan'ın Kazak şairi Tokay Premisi laureatı Raul abi Feyzullin Nabila. Hürmetli milletvekiler, bu Tataristan günleri Moskova'dayım baytardılar. Bizim ki ülkelikle benim yılma 5-6'sında konuşarak doğru. Şu an bir şey mertebe doğru. Hem şunsa yine karışıklık sayın istekli o Tataristan günleri kula zor müzik zallarında, zor zallarda başı Esedullah işinden başladı. Bundaki şaraşı her vakitte cılra, çirkin zalda belki fikirdeşler, anlaşu, şimdi kumel tartışı, şu an kıramında uzun yine bir şeyler şaraşı bize de değiller. Onun dağın şunusu da bizge taşlardan, Avradan gelgende Jırtımız diye deyimindi. Tabi jırtımız bir tanımız değil. Kıyafeti maturaygan, zatlangan. Bunda keresi kilip, şaraşası kilip radik bilemeyi. Bunda indi iptaşlarının tırıştık da vardır demeyelim. Bizden özgürleşlerini bu evirler. Şu an göre Tataristan günlerinin şuşu da uzuğu bize de başı tüm çaralarının bir sürüne uzuğu bize de. Bakın. Şuraşılar. Min elleni zak sileptirmem bir dişe belki şiirine oku giderim. Bundan 14 yıllık bir şiir yazarım. Şunu okumakçı olam. Belki ondaki cümleler istirmegendir. Bu bizim Tataristan torunda Tataristan Respublikası torunda belki orunu bulur. Saflık Respublika'da Atlantida kalkıp çıkıp bütersin idi anını
Күңелдә йөргән дәүләт бар. Саклык республика. Губерниялар гөбердәтеп таркатырга татарны ак патшаларның хыялы. Саклык республика. Онытмыйык заман байы кайдан килеп чыкканны. Илегә закат үреш чыгар. Саклык республика. Демократмы, коммунистмы, уммы, сулмы, уртамы? Керек чакта аңлашып. Саклык республика. Бәхет илендә яшим дип васият итеп әйтмим аны. Кем булсак та җәптәш булыйк. Саклык республика. Белә күпләр сүгенә бүген. Атаңны да анаңны соңрак бәлки аңлашырбыз. Саклык республика. Җөмһүрият дип шигырьләрнең күп вакыты шаһит канын. Республика. Бөек исем. Саклык республика. Алыштыручылар булса, телне, җырны, иманны үзләрен өчен алыштырсын. Саклык республика. Татар кайда яшәсә дә, Казан аның бакканы, үзми кардәшләр бөтен. Саклык республика. Тарихта кергән, тирән кергәннең, тарихта калсын жаны, наив җанлык чыры түгел. Саклык республика. Саклык Татарстанны. Безнең Казанлыклар дигән журналыбыз бар. Аны күбегез белә. Алдырышлар да бардыр. Хәзер сирәгәйде. Казанда алдырышлардан берсе әйтергә кирәк. Ничек бу журнал күреп әйтәм? Менә бирдә укучы кешеләрнең һәммәсенең бу журналга мөнәсәбәте бар. Кайсы анда эшләгән, кайсы баш редактор булып эшләгән, кайсы урынбасар булып эшләгән, кайсы редактор булып эшләгән. Минем үземә дә 25 ел буе шушы журналның баш редакторы булып эшләргә туры килде. Һәм bir taqdir әйткән идем дә шикелле, СССРдагы әдәби журнал арасында беренче тапкыр 1000-нче сан чыгарган журнал булуыннан 10 ел элек. Шунда басылган бер шигыремне укып күрсәтмәкче булам. Бу публицистик шигырь. Җиңел түгел дөрес сүз әйтү. Җиңел түгел яңа сүз әйтү. Күңел шукларын киңәйтү. Әйтергә кирәк. Без әйтмәсәк аны кем әйтер? Яшь чакларда яздым. Җан ваклыгын сылтамас инде заманга. Күп еллар үтте. Сызлаулар һич тә кимемәгән заманда. Яшисләр килә һәркемнең дә гомер бирелгән бит бер генә. Һәммә кеше лаек үз бәхтенә. Тамырланган туган илендә. Кимеп барган чакта милли үзан, азайганда шын милли җырлар. Без үсәбез, алга барабыз дип калкып чыган миллионерлар. Туып тора төрле фиркә-миркә, яңа вәгъдәләр яңгыры. Кайдасын матур нәтиҗәләр. Кайдагы мән? Сыналгыры. Нимә генә даның дәрәҗәңнән туган нигезең, тамырың юалса, таш асфальтта иген үсмәгәнне яхшы беләбез бит лабаса. Нимә генә иркен мәктәбеңнән укытырга бала булмаса. Нимә генә җыган байлыгыннан күңелендә иман булмаса. Нимә генә шигырь язуыннан аны әгәр кемдә укымаса. Сынып, каләмеңнән рәнҗеш моң тамса. Нимә генә чит тел белүеңнән ата-баба телен югалтсаң. Булай таркау булсак, берләшмәсәк, инқираз ул бер көн булачак. Әй сез байлар, угры хакимнәр, сез дә бит бу җирнең баласы. Сез яхшы беләсез. Dünyada нәрсәне бирәсез алсын. Мал, алтын дигәндә ике дә уйламый. Җир ана карнын дишәсез. Байсыз шире
bilip de yuklığın, kefinin sesi. Unutmuşa bakılık durumda bulganlar şükür itigiz. Fakirlerge ürüş çıkarınız. Yetimlerinin yeşil sürtügüz. Xuday karşısında az bulsa da aşık bulur yüzünüz, itigiz. İstisqal ve aşısızlanılar, halk tuğulundaki bir şular, aşı nefretini yaşarıp bulmayın. Tuluşqa şul barır bir çığa. Жеңіл түгіл, бір сөз айту. Айтырға керек, біз айтпасақ, кім айту? Takdir şunday. Bik azdan da ulu şatlık tabalarına suyunurga gerek. Alemdi yagar şakta sünüp bargan işanına tıl kimdir yasa un dürlerge, un yanırga gerek. Tırmış diyen halıvara, saban tuyda, batırdı halalarga gerek. Hürmetli tuğanlar, beni de bizden Renat Sahiş, Renat Muhammadi Bıtra, onun burada bir-iki kelime söz edip bitezim gelir. Men Yazıcılar Birliğine kabul ettirgende Renat Sahiş reis olur şeyleri. Men Yazıcılar Birliğine anam orunbasarı olup gittim. O meni işe iletken kişi, yazıcılar bilen işlerge iletken kişi, ona karşı alırga iletken kişi, bir köp evlerge iletken, bir yakla betsem oku, tüştüm de bir ne alırılmaz. Özümüz bileriz, Renat Saviç bugün sikirde, Meskev'de her şey Tatar dünyasını yaptırdı. Gazetçiğe da biz ama onun içinde zor rahmetli, ol bizden barımızda bileriz, Tatarstan Yazıcılar Birliği avzası ikenin, hem alayına da tügül, ol bizden yazıcılarının ileri avzasıdır. Hazır mikrofonlar Renat Safiş sizde tapşırım. Tatarstan'ın Abdülhamid Kavzaviyası. Bunda benim hal boşqalarının barısına qaraganda da vururaq. Çünkü barısı da şairler, hem dramaturg, hem şunun üstüne tavuşu var, matur etip Tatar halk jırlarında başlarında. Ben biyi de bilmem, jırlıyı da bilmem, şiir de söyley bilmem. Lakin şuna da qaramasdan bugün şu dostlarım 50, mesela Renat Maksumiç'le bilgenime, benim kadar 54 yıl, 53, 54 yıl. Çünkü ben okuyan mektepke, o Yaş Leninci gazetesinde işlegen korrespondent bulup gelip, benim birinci şiirlerimi alıp gitken kişiydi. Hem bir hikayemine. Şundan sonra benim birinci tapırım Yaş Leninci da Kazan'da, ben Kazan'da kurgan malay tugul, Yaş Leninci da hikayem basılıp çıktı. Dört Ultan diyen, ben onu yattan söylüyorlar bugün günde de. Lakin kızganışqa karşı süjette meniki bulsa da, ana Renat Maksumiç yamadan yazıp çıkan idi. Dürüsünü aytırga gerek. Hem ben onu elde kitaplarga kirtkelep duram. Lakin hiç koyda Renat Maksumiç bunu yazıştı deyip yazganım yok. Şuna göre biraz kulağım da kızarıp gider. Yine bunlar şunlarla benim şimdilik yapmışlar. Daniel üzerinin fikirlerini etti. Minden arayına işlikli bulgan için, ulu sözlü bulgan için, kıyı bulgan için, talantlı bulgan için hürmet ederim. Robert Muhallim bilen biz 3 yıl Ulay Durak'ta, Spuyundak'ta bir bölmede yaşadık. Robert Kurşun Karavat'ta şiir yazarıydı, birinci bulup bina okuydu. Benim de dik bildirkli bularak baktıydım, o vakitte temkitlegen şaklarda bulgandır. Dürüsün etkende Robert'ın şiirlerini bik yaratan. Hem her vakitte yarattım. Aramızda türlü şaplar bulganda da bir vakitte da Robert Mingullin'in şiirlerin özüm için yad etmedim. Çünkü onlar
ruhi yaktan canıma her vakitte yakın buldu. Çünkü Robert halk arasından çıkan binanın en iyisini kuruttular. Tuğanların bilen, Tuğan oğlunda kat bulgan var, Sabantılar'da bulgan var. Dürsün etkende Robert halk şairi isim verildiğine şimdiden kuanam. Hem Robert bugünkü çıkışını da rakatlanıttırmalı. Senin bilen yanaşada Robert Feyzulin oturar. Robert Feyzulin o edebiyatta bir legenda olup gelip kirgen şair. Buna bizi unuttandır indi bu bizim şiirlerin. Mesela belki bizi de okur isketçirse, ülgürgen buday kırından kız bala yürüp ötken, yumurlangan dizlerinden budaylar urluklar şeçirip gitken. Güzelgine gider. Şuşu kızga aşık olup yaşadığımız vakti bu var. Lakin Robert Feyzulin anın kim ikenin etmedi. Buna şairinin bütün ustalığı, o rif yasavuna şiir yazıldı. Robert Feyzulin'in başlı sallarga salıp giderge iddialı dip başlanan şiirin kim gene bilmeyi? Robert bu şiirlerini siz işler okumaz. Çünkü şen şiir bir vakitte de partaymi. Şen şiir menki yaş bular, hem menki yaşı insanıyım. Hem birinci temkit makalelerimde Robert Feyzulin icatın ulular yazılgan idi uz vakitinde. Yanaşanda ettim bir Renat Mahsumiş otura. Görsen etkende kazanlık urgençi o Üzet Üveruşlu Mektebine Mavadır rayonuna gelip şulaydı. Edebiyatta eydep çıkan kişi. Minüzün matematik bulurmun kurguydu Robert İskandariş. Çünkü tügal fenlerden bilgilerim dik yakşıydı. Dil, edebiyat meselelerine ne kadar istibar çıkmıydı humanitar fenlerge. Lakin Rabara şu yılda kitap varıldı. Renat Mahsumiş'in demlemin Renat Mahsumiş bitter bilimsizden Üyankı monologu degen şiirinde zinkarışın. Şuşu auditoriyada bugün okuğumuzdadır. Çünkü Renat Paris'in icadı iski kişilen felsefi magnageya. O şulay Tatar halkının üzünçelikli bir ruhun hem Tatar edebiyatında yoma bir söz etken, hem her vakitte yoma söz eytirge umtulgan zor şairlerimizin birisi. Hem anın bugünkü günde Россия Federasyası Prezidentinin medeniyet meseleleri boyunca komisyasında ağza bulup oturguda yönelik Tatar halkı için, Tatar edebiyatı için zor gururluk bularga tutmuşlar. Bugün men barımızga karaganda da baxetli. Çünkü Kazan'dan 50 yıl birge aralaşıp yaşayan dostlarım keldi, ustazlarım keldi, kalemdaşlarım keldi. Şuna göre alarga pek zor rahmet eylesin kile. Ben barısına da icap baktıkları edeyim. Rahmet eylesin. Alina Sabişbik oranda bir kırsetti. Şairlerge menamında iştiraşularda bir rahat alırlar. Şagalar, şiirlerin okuylar, adamın sözlerine yazılgan jırlarına hemmelekin prozaika, dramaturgika, şiir yazargan dijilerler kıyınlara. Bir özüm bittiğinde şiir spektakl oynap bulmay, aktör olsam da şulay bir. Şuna göre de min bik sağınam aramızdan gitken yazıcılarına, Muhammed Abi Mehdiyevlerine, şulu Battağı Merabi Başkirovlarına, Ayaz Abi Bilajev, Arif Ahunovlarına, Arif Ahunov her vakitte da tamada bulur gayret tadriye, meclisler, şuşundaki kişilerine alıp baratırgan ile, hem eyletirgan ile. Tamadanın iki hukuku var, o iki tapır çıkış yazarga, iki tapır toz etirge anımın kişilik vardı. Şolay bu gaspinde bugünkü meclisinin tamadası şolay mı? Tamada dip atarga bulan. Indi sizge tağın bir muzikal nomer, ne için degende bizning pek bu vaktimiz ötmedi. Anlar indi, benim jırdan soň men ağır, zor, dertli, güçlü edebiyatın tanrınasını verecekmen. Buldozer. Atar balaklara ağır yolundan tutar.
bek matur жылы кеше бара. Edebiyat kişesi, millet kişesi. Tağının milletimizin oluq bir aksakalına edebiyatımızı barlap barışı. Tatar halkına gana tugul, Rossiya halkına özünün ismi bilen, jisimi bilen bilgili bulgan Rossiya devlet ulegi, Tatarstan'ın Tukay ulegi pремиясы hem bizning xalq shoiri Rinat Xalisqa so'zni bilan. Rinat Hürmetli dostlar, siz turasızdır indi. Bu istel yanında oturgan bütün kişide yubiler. Bir mingine yubiler kılır. Ama lakin nişittir bir yubiler olması ki. Ama lakin benim yüzümün bir kazaklı derecem var bu stratejilerinde. Ondan sonra oksamda, soldan onga oksamda iki ciddiler. Mina arttan alva oksamda 77, aldan arttan oksamda 77. Min de bir derecede bilgiler. Benim yakın dostlarım, biri de neçiktir şuvay cıyıldık biz. Şundan da birbirimizni ömür boyu bilemiz. Ömür boyu birbirimizin icadını ihtiram ederiz. Birbirimiz turunda maktapta hükmeder derecede tenkit sözler aytıp yaşayan hem yaşayan kişilerimiz hem bugünkü günde de nefsine yaşayabiliriz. Barımızda Tatar edebiyatın derecede yüreğimizin kanın uçup kaygırtırlığa tırışarız. Tatar dilinin üsüşün dilimiz, nığıvın dilimiz, Tatar milletinin yaşayışın maturaytasımız ile. Çünkü edebiyat, bu bize bir devlet Mustafa Kerim etken, inanın Urşa eğitimine kadrimde литература – это духовная держава нации. Милләтнең рухи ватаны, рухи дәүләте дип әйткән. Чынлап да, әгәр халык әдәбияттан читләшсә, ул үзенең бик күп әйберен югалта. Çünkü edebiyatta halkın aklı da saklanılan, toplanılan, kulgalilerden alıp, hatta ona hattı bulgan, halk icadından alıp, bugünkü günde hatta akıllı, hissi, fikri, nefreti, mehabbeti, uylanıları, şeklenleri, aşanışları, ümitleri, barısı da bizim 1000 yıllık edebiyatımızda. Bunun için faydalığına yaşasak Meskev, Kazanma, işkelerine bir avul mu? Eller çiğ illerde Irak'ta nedir bir 15-20-30 semya, aile yaşaytırgan bir uyuşma mı? Barımız da mana şunca eybirini istedik, edebiyatımızga yakınlaşıp, edebiyatımızını üz itip yaşarga bizge iğrendirge gerek bugün günde bigrekte. Çünkü yüzünüz görəsiz, bütün jirde globalleşu var. Bütün şeklerini jimreler, vatalar, okmaştırığa tırışalar, asimilyasiyaya yol verirler. Bu uçrakta bizge hiç şeksiz özümüzünü saklap kalı meselesi paylaştırmak gerek. Tüp tutmasın bu meselede. Elbette bizim 1000 yıllık hem akıllı, hem zirek, hem ibretli, hem diren, hem hisli Tatar edebiyatı
edebiyatının başında her vakit şiir. Ügit satını yaratmayın. Lakin kile satası yazmışını uylap niçe ügit satmaya yatasın. Konakçıl hem yumart tatar. Tuzdırıp yerme. Dostlar jaylı ıştansız kala görme. Tıtnavlıkta da şamabil. Saran diptilge kirme. Lakin iş büyük nersenle ülsen ül, lakin birme. Bugününü, irtegenini, ütkenlerin mirasın. Birme hatta peygamberler yanı sırasın. Lakin soramasalar da tileyme, bir balana, anığına, izge doğan dilini. Bir Kur'an'da yürgen şakta, Tatar dilinde mağda, Orışmışa tırıp bulmayı, orışkanda bir hatta. Tatarşa söyleyip baş pişir. Hem ipi istilimler, kuhnya dili, kadirlere, parlamentler dilinden. Babanın Tatar buluğu, senin kazanış tügel. Anıklarının Tatar bulup yaşağı gerek bugün. Nişik Tatar bulur ama? Tübete kiyip kine, mümkün mike, bulup bulmayı epibe meyip kine, işken hem buldukla Tatar. Gelip jitti saati, teşinni kısıp bulsa da, üzgert koyur gadetin, millet teşinden külleşme. Külleş başka halıktan, tepşilip bil, ni işin ol, alğa gitken, halka, barızda bu naşar deyip, eyde gürsede bile, üzün naşarını yakşayıp, işken kulların bilen, ışanma, bütün nersede barıp çıkar deyip onay, saklanganını saklarmın deyip, eyken bitniktir Hıday. Yerdemşil bu, her şeye tırma milletin sırap. Küpler sinden de şunu sırarvağına tıra. Sırasalar bir alma, bir kimden de korkma. Bizni yarıp karadılar, bir küp tapkır kırıkka, kıskası tada yaşıydı. Zaman yüzüne karab, işeginni, bugünginni, irtegeşinni yaradı. Min soňky ýyllarda küplerimiz biledir, işdedir. Muzikal teatr bilen bikmek beýlenişde ýaşaýar. Muzikal teatr bilen Musa Celil ismindägi opera hem balet teatr bilen birge işleýär. Biz Leonid Lyubovskiy bilen opera teatry üçin İsa Yusuf baletini ýazdyk. Rezide Ahyarov bilen Şagir Mahabbat degan opera yazdık. Rezide Ahyarov bilen Altın Urda degan balet yazdık. Elmir Nizamov degan kompozitor bilen Altın Kazan degan musical yazdık. Şu kompozitor bilen Qara Polat degan opera yazdık. Olar barысы da bugungi kunda müdür derecede amelde. Mana 26 sentyabrda hem 27 sentyabrda Rezide Ahyarov bilen yazgan tağın bir zor hem şartı katlawly, katmarly eserimizin premyera bolacak. O Süýünbike degan opera. Süýünbike Panbike'nin kim ekenini bilesiz. Ol gajaýyp derecede katlawly şahs. O yaşagan şur Tatar halkının geregi oşap gitken şur. Ondaky her bir söz, her bir gibare, her bir hareket çok katlavlı. Ama lakin bizning hükümetimiz, respublikamız
Рустам Нургалиевич Минниканов президентimiz, hem Шаймиев, hem başka kişiler bu ideyini құптап алдылар, hem bu әсәргә шығуға ярдәм итәләр. 26-27 сентябрь 18 ел bu операның премьерасы була. Мин хәзер сезгә шул операдан Сөембикәнең 2 ариясын укып күрсәтәм. Кызганыч ки, Ринат Мөхәммәдиев кебек мин бии дә белмим, җырлый да белмим. Данил Салихов кебек җырлый, җавап та биреп булмый. Равил Файзуллин кебек хискә бирелеп, үземне онытылып, музыкада біраз мен тырышам шулай айтқаннан. Роберт Миннуллин бір 200-ден артық жыр авторы деп ойлаймын мен оны, аның жырын бітін кіші жырлай. Мен сізге соның үшін арияны сөйлеп қана көрсетемін. Сөембикәнің бірінші ариясы. Көк қапысы, неге ашылмайсың? Ник сузмайсың ярдәм қолыңна? Ник Құдайым ауыр сағатымда көрсетмейсің тура юлыңна? Тағып тұрам юллар шатында мен. Сайлай алмайым бірсін, аптырайым. Қара түнде юлны көріп болмай, күндізін йылдыз яқтыртмай. Көк қапысы, неге ашылмайсың? Неге бірер кеңеш бермейсің? Қылыш балта айқап жиле-жиле, ил үстіне қабат афет келе, отыл сүйу көкірәгімні тіле, йөрәгімнің ихтиярын бөле, әллә исән қалам, әллә үләм, әллә үрті язмыш, әллә кіле. Ник хәлімні менің көрмейсің? Ник хәлімні менің көрмейсің деп жырлай ең ауыр минутында операның баш үлішінде Сөембикә. Сөембикәнің соңғы ариясы. Бұл Қасым шәһәрінде бара, бұл бет сонда өле. Бұл тәрәзә янына келе, манара бар, сол манара янының тәрәзәсі янына келе. Көк қапысы, иксіз, шексіз гүмбәз. Миңа ашылмадың никтірсен, бәхеткә деп туған дала қызын, тәхет беріп азат жектірдім. Азатлық, сенің матурлыққа ашқырмаған ерек сиректір. Бір ақ бұлыт бола алсаң еді, я көгершін болу керектір. Көк қапысы ашыл, менім ерек, ақ қыш болып сеңа ашқына, бір яшисі келе рәхәтләніп, бәрілгенше яшын ташына. Сұмбар. Ринат Софиевич менің бір шығырына оқуына, Янки деген шығырына оқуына сұрады. Бұл шығыр менің ең көп тәржіме етілген шығыр, түрлі тіллерге, түрлі тіллерге. Заманасында әлі Масхадов Чеченияның президенті болған шағында, аның инаугурациясында мен аны стадионда оқыдым. Занда барған еді индустрияда Шакиров білен. Мен аны оқыдым да стадион тұрып бастым. Қазір сол шиырын ұяттан білсем оқиын. Ияңке. Ішке үсмәсін әлі дейіп, баш құтағымны кессем, мен бет ян яққа өсем. Ян яққа кетмәсін дейіп, бұтақларымны кессем, мен қойылыққа өсем. Қойылыққа өсмәсін дейіп, ябалдашымны кессем, мен тамыр яққа өсем. Бәғіріне шабыйымшы дейіп, қосып тамырыма түшсем, қабірін үстінде өсем. Мен оқыған шағында стадион өз халқы тұрында деп ойлады. Бұл татар халқы тұрында.
өтіп, мында келерге жиынғаш, мен бір махсус шиыр яздым. Достар, сізге бұл шиырның исімі Мәскеу татарлары деп аталады. Қазір шуны оқимын да, міне мен аны мында бастырып дейді. Кімге ілеге шуңа тараташамыз. Мәскеу татарлары. Біздің Қазан вокзалынан башлана Мәскеу қаласы. Мұның шулай екенлігін біле әр татар баласы. Перронға аяқ бастың ма? Әлі Қазан, әлі Мәскеу. Біздікілер. Неге әлі рахаттанып сөйлешмеске? Я Нижғардан, я Пензадан, яки Қасым ханлығынан келген сөздер елт-елт ете, гүя қылыш шыққан қыннан. Иран болсалар, исе, тілі, шәнши, тише, тырны, әуізлері әр жіпләді сығылмалы кеге жырлы. Қазаннан, я Уфадан, я Ырымбур яғларынан инген сөздер тіліміздің негізлерін сақлап тұра. Шылашабыз емшақ қына, чатнаттырып чалашабыз. Цикылдатып цылашсақ да, бір тіл болып тұташабыз. Бір сөздер, ғибаралар, бір мәқаллар көңілді, бигірек матур сөйлешеміз. Әйтерсің гармон тілінде. Татарның қыны Қазанда, Қазанның юлы Мәскеуге. Неге әлі бізге мұнда татар болып ешемеске? Біз Түменме, Әштірханмы, Пермнан, Самараданмы? Қазір Мәскеу татарлары. Көтереміз ватанданын, көтереміз татарданын. Давай. Подожди. Позволь. Галя. Куда ты взяла столько много-то? Hürmetli doğanlar, biz rahmetler bizine жеткерген. Мына шушы işe әзірленген вакытта 2-3 айдан да күбрәктер biz инде Азат Сулпанович белән көндә булмаса көнне 2 тапкыр сөйләшеп шушы бәйрәмне оештыру мәсьәләсендә бик күп кенә сүзләр алып бардык. Азат Сулпанович, biz сезгә олуг рәхмәтлебез. Һәр елны сез безне шулай матур итеп чакырып кунак итәсез. Һәр вакытта да үзеңнең кызлары белән биредә утырган кызларга шушы мәҗлескә кемнең киши кергән барыбызга да без шушы делегация исеменнән, язучылар берлеге исеменнән рәхмәтебезне белдерәбез. Дөрес. Язучылар берлеге рәисе торып, язучылар берлеге турында 2 кәлимә сүз дә әйтмәде дигән сорау да туган. Biz бик бәхетле. Biz нәрсә белән бәхетле? Biz özümüzün Mintimir Şərifovич белән бәхетле. Бүгенге Рөстәм Нургалиев белән бәхетле. Ни өчен? Менә миңа бик күп җирләрдә йөрергә туры килә. Элекке союзлы республикаларга чыгарга туры килә. Язучылар оешмалары белән очрашырга туры килә. Мәскәүне генә алсак та, андагы хәлләрне күреп тә без бик күп гыйбрәт алабыз, шул ук вакытта алардан үрнәк алабыз.
Әммәләки Ресей территориясында ғана түгел, біздің Yazıcılar Birliği бүгінгі күнде хөкүмәтнең ярдәме белән яши. Рәхмәт. Без пенсионерларыбызга әзмәк күпмәстәмә акча бирәбез. Халык язучыларыбызга исә унарбызга да акча бирәбез. Безнең Аллага шөкер гөрләп торган тарихи матур бинабыз бар. Безнең 8-10 томлы китапларыбыз дөнья күрә, бушка. Аларның 80% китапханәләргә китә. Моны кайсы җитәкче эшли дә, кайсы дәүләт эшли ала. Безнең җитәкчеләребез эшли. Мин һеч кенә дә мактанмыйм. Мондагы иптәшләрем әйтә, мин үземне министр урынында күрдем. Аллага шөкер. Чөнки ул безнең республикада шулай куелган. Әгәр дә инде син үзеңнең кул астында эшли торган кешегә шундый вакаләтләр бирәсең икән, аны халык хөрмәт итә. Әгәр дә синең илең җитәкче хөрмәт итми икән, ул союзга да, ул җитәкчегә дә хөрмәт булмый. Шуңа күрә дә мин менә шунда утырган язучылар, безнең Казанда җитди яшәгән язучыларыбыз, безнең җитәкчелебезгә олуг рәхмәт телибез. Аллага шөкер. Менә бүгенге шушы мәҗлескә килүдә дә алар үзләренең ярдәм кулларын сузып, безне татар әдәбиятының аксакалларын шушында юлга узатып алдылар. Инде сүземне тамамлай төшеп, мин хәзер шушында утырган, залда утырган иптәшләрнең бәлки сораулары бардыр. Әмма ләкин вакыт кыса, беләсез, мин туктатка вакытта ачуланмасыз, без бер 3-4 кешегә сүз бирәбез. Аннан соң инде мондагы җитәкчеләр микрофон алачак. Рәхмәт итегез. Наир Ильич, Рифкат Алиевич, композитор Грач. Есть такое выражение «видеть мир вокруг себя». Мы должны благодарить руководство Дома культуры Садовая и Поточа за прекрасный зал. Посмотрите, во что превратили в Джаннет. Аплодисменты, будьте добры. Второе. Мне стыдно за Роберта Минулина. Есть такое выражение «видеть». Такого прекрасного человека Москва до сих пор не видит. Он великий творец. Не стыдно за него, потому что я прошу исправить положение и провести творческий вечер на высоком уровне. Я прошу вас. Второе. Микрофон. Так, второе, он сказал, что с ним происходит. Происходит противоречивость. Это характерно для талантливых людей. Он и да, и нет. В Башкортостане проводят мероприятия, почему вы не в состоянии провести в Москве? Отвечайте вам конкретно вопрос. Будьте добры. Противоречивость. Дальше. С нами работает великий Леонид Исмаилович. Я как композитор, как преподаватель попытаюсь с ним общаться. Противоречивость. Характер он даже не уделяет одну минуту. А ведь великий человек, не стыдно за вас. Справляйтесь, должен встречаться с ним. Приятно, так урамда курдашная, топталсын. Поэтому у нас, хотя поэт, кстати, не хватает. Микрофон такой держите. Надпись сочиняю, а результаты Поэтому я прошу исправить ошибку, и Роберт, не трогайте, имеет право, Роберта Минулина провести творческий вечер, Анвар Марович, ответственный лидер его и Альского. Отвечайте «да». Отвечать «я думал».
А, будете бана? Бик рәхмәт. Безне ел сайын кунакка чакырып торалар. Рәхмәт. Безнең беребездә дә Мәскәүгә претензия юк. Рәхмәт чакырып торалар. Шуңа күрә дәймен, зинһар өчен әдәбиятка кагылышлы сораулар бирегез. Шәхесләргә кагылган сорауларны. Әйдә рәхмәт. Ренат Харис, айтыңыз, пожалуйста, кто поет роль Сюнке? Сейчас sizga татарча, орысча? Татарча давай. Сүйінбеке образын бірнеше кіші үш состав керені. Ғұмән операны үш состав керені. Сүйінбекені бірінші премьерада жырлайынша Гатина, Гүлнора Гатина. Екінші премьерада жырлайынша Башқұртстаннан келген Әлфия Каримова. Қалады үшінші премьерада бұл. Hürmetli yazıcılar, Raül Efendi'nin dürüst sözler etti. Respublikamızda saklı ülkeleri. O hazır bizning tillerimizni kısa başladılar. Siz niçin koyuyorsunuz? Bizning yazıcılar, bizning dil biluvchilar, sizning gerekirse ernemi şunu soğukturunda. Şunu olsa aytınız, niçin? Biz tilimizni takında gelecekte mesela körük bizning tilimiz niçin olursa bizning birlik bilinmeyim ondan. İltifat bilan qarab bargan kishiga internetlarga kirgan vaqtda matbuotga qarab barganda Yazıcılar Birligi bir qo'shinda qo'l qo'shilib o'tirmadi. Biz prokuraturaga da, Putinga da, kerakli yerlarga har vaqtda xatni yozdik. Ham shu vaqtda biz Qozon xalqi bilan ishladik. Biz bugungi sekunda avullarımızda, rayonlarimizda, qo'shni respublikalarimizda har doim ishlaymiz. Yazıcının tilge beylenişi ona saklama meselesinde en birincilerden bulup biz baskanımızdır hali. Şuna göre de kayber evirlerine ihtibar bilen bana gerek. Min kirgen cevaplarını saklap jiyip baram, onlarını eğer de sizge korsetsem, türsümün etkende bir baklı tuğan bulaydı. Bizden niçin yazıcı işlemez? Eğer de bizning tilimizniki biteyken, bizning yozuvimiz nega kerak? Kimga u, kim o'qiyani? Shulay bo'lg'achdim, har bir yozuvchining yuragi tug'ildi deydi. Qadrli do'stlar, til masalasi shunday bir yo'q. Onun uchun boribizda burishlar barımızda narsadir işlerge kırışar. Lakin netice her vakitte dayıbat olup çıkmayın. Bu iştirakta kim gayipti? Barımızda dürüst sözler söylüyoruz. Barımızda dil gerekliyiz. Tuğan dilimiz deyip üzgüleneriz. Lakin aman farklı dayayımız. Manda barımızda gayipti. İngelik biz gayipli, min gayipli, siz gayipli, yetekçiler gayipli, deputatlar gayipli. Mana şu bütünümüzde gayipli bolgandan soň, mana bizning tilimiz şu şekilde düşer. Şunlap da biz özümüzni yo'qotmaylik. Barsa da aybat bo'lar deydi. Özümüzni yo'qotmaylik, bir-birimizni yo'qotmaylik, yetekçilerni yo'qotmaylik. Halimiz müşkül bir sınır etkende. Buna ben şair olarak, buna ilk ağır bir şarda, buna şuşlu şiir yazdım. Binanı sizge okumayı ide almayın. Tuğan tilimizni bitireler. Düştük beni şuşu günlerge. Tuğan tilimizni bitireler. Kumaşavlı tilim kimlerge. Kurutkanday atom bombasından, kurutkanday kora ölümden, kimler anda kimler şır zibere, kimler kurtkanlar tilinden. Benim tilim kimge ziyan saldı, benim tilim kimge up attı. Ol bulayda sizin yordam bilen bütün hukukların yoğalttı. Ey hakimler,
Ey siz hükümdarlar, kızarmasa eğer bitiniz, yatığız bitse dilimizni tekşirigiz, hüküm etiniz. Şamasa eğer tatar dili, gerekmese eğer dilimiz, işitmeske eğer dilesegiz, dilimizge yüzak diligiz. Mekteplerden kovup çıkarırız. Başka dilge müşahit etmesin, saf oluruz. Bizning tatar dili devlet dili bolup gitmesin. Yangıramasın deb tatar dilin zindanlarga yopib qo'yig'iz. Tugan tilimizni prikaz bilan, ukaz zakon bilan tiyig'iz. Onlar endi tatar dili o'ldi deb e'lon berirsiz. Siz albatta tugan tilimizni jinazasına da kelirsiz. Tatar dili matur dili deb matur so'zlar aytirsiz. Lakin unutmag'iz, bizning tarix, bizning xalq tugul, xatirsiz. Unutmag'iz, lakin nekrologga ismlaringizni qo'yarga tik bitiribgina, o'tiribgina tatar tilini mumkin tiyarga. Ortiqroq da balki aytamdirmen. Gitmayashak bilan isigiz, tilim bitgach nega menga bu tilimni da ayda isigiz. Degan bir she'r yozgan. Bunda bir şu meselede. Şunlar da bu mesele gayet katlavlı. Biz yazıcılar, bizning için tuğan til, ul nerse de beklendir. Sular havadan da qadrliroq. Biz Tatarcha yazarız. Tatarcha o'qiy bilmay, bir kimda Tatarcha o'qimasa bizga niye yazarlar? Şunun için her yazıcı tuğan tilini, Tatar tilini yoqlaydi. Ama lakin mana Robert Minulli o'qidi, biz o'zimizda g'ayibdir, biz yozuvchilar da g'ayibdir deydi. Men albatta bu fikr bilan kelishib bitmayman. Agar shu durust aytsa-da. Bilasizmi? Mana men bir she'r o'qidim deydi. Kuxnya tili qadrliroq parlamentlar tilidan deydi. Kuxnya tilindagina saqlanib qola ola Tatar tili. Tüşakda saqlanib qola ola. Uramda saqlanib qola ola. Ana Robert Dursey'de ukazlar bilan, prikazlar bilan ol saqlanib da qola olmay, onu o'tirib da bo'lmaydi. Ol beshikdan boshlanadi. Men bet aytdim, ana babam Tatar bo'luv ol bir masala. Onog'im Tatar bo'lsin. Beshikdan boshlansın. Ya'ni mening qishqirib mana Moskvada aytasim keladi. Tatar tilin agar Tatar tilining hali nasharay ekan, bunda eng zo'r g'ayibli substansiya Tatar xalqi. Siz Tatar xalqi. Siz kuxningizda saqlab qolirga tegish. Siz kuxningizda, biz kuxningizda saqlab qolsak, parlamentlar bir indi ukazda çıkarmayacak, bu meseleni qoramayacak. Biz g'ayibli, biz o'zimiz tijoratga tegish, kuxniyadan boshlab Tatar tilimizni saqlarga tirishishga tegish. Mana mening fikrim shu. Hürmetli tuğanlar, şuşuna bilen bizim meclis tamamlanan. Niçin degende, şundan da indi bizning ikinci tadbir uchrashuv, bizning aydık. Zo'r rahmat, bu uchrashuv bitmag'nali, bitfatsafi. Chunki 8 yilga qaraganda neticede bugün üst tilimizde söyleşiriz, anlaşırız, tırışırız, onu devam ederiz. Kuxnya tili bilen Tatar buluğa bütünlüğü rizat bilmem. Çünkü Kuxnya tili bilen bir gazetini bilmeyince, bütün bizim tarihimizni bilmeyince, ata-babalarımızın bulgan bir başında anlamışsa memlekette okumayınca ona kanıma salıp bitirip bulunmayacak. Benim de ben Tatar dili kurumunda, bunda konferansı
үткәрәйей, Мәскәү казанлылар килеп. Икенчедән, театр турында сөйләшергә, мәдәният турында сөйләшү конференцияларын үткәрсәк үз телебездә. Без бер-беребез белән аралашырга тиешбез. Сорауым шулай. Әгәр дә язучылар балалар өчен, яшьләр өчен берничә телдә әдәбиятны басып чыгара тырсалар, ул безнең өчен бик яхшы булыр иде. Театр турында сүз алып барырга кирәк. Мәгънәсендә без үзебезне Мәскәүдә татарның төп нигезе итеп хис итәргә тиешбез тел аркылы. Шуны алга куянсак, без яшәрбез. Рәхмәт. Мен барыбызга да сәламәтлек телим. Аяз күк. Урамнарыбызда, гаиләләребездә, үзебезнең милләт телендә балаларыбызның шатлыклы көлүен телим. Һәммәбез дә йокыдан торып, бисмиллахыбызны әйтеп, беренче сулышыбызның алганны сизгән вакытта, күзебез белән тәрәзәдән Аллаһка шөкер, бүген дә якты дөньяга күземне ачтым бит әле дигәндә, бүген мин үземнең милләтемә ике кәлимә генә татар телендә тәрбияви эш алып барам дип уянсак, әлбәттә милләт яшәячәк. Милләт татар теле урасына, татар халкы калтайып киткән иде. Бик калтайып киткән иде. Безгә бераз гына искә төшерделәр. Иш төшерделәр, шуңа күрә сез бик калтаймагыз әле дигән әйберне. Шуңа без калтаймыйча гына үзебезнең милләтне яшәтү өстендә эшләргә тиешбез. Без бүген чын татар телен 2 сәгать тыңладык. Минемчә, Татарстан Язучылар берлегенең бу җыелуы булды. Бер юлы шул кадәр безнең шул атаклы шагыйрьләребезне, атаклы язучыларны күргәнебез, мин үзем күргәнем җыелуы бер юлы җыелганнарны телевизордан күргәнем бар. Бик минемчә матур кичә чыкты. Монда килгән барыбызга да сез димәк татар теле өчен тырышасыз, татар телен аңларга. Монда бер кеше урысча сөйләп, мин аңламадым да әйткән. Әлбәттә барыбызга да бик зур рәхмәт. Рәхмәт әлбәттә безнең шагыйрьләребезгә. Алар вакытларын, үзләренең эшләрен ташлап, вакытларын калдырып монда килделәр. Алар әле безнең белән булачак. Бүген, иртәгә, 17-сендә дә булачаклар. Менә Мәскәү татарлары файдаланып калыгыз, аларны күреп калыгыз, шигырьләрен өйрәнеп калыгыз. Татар теле турында әйткәндә мин шуны әйтәм. Әгәр һәрберебез монда мин әйтәм икән, кайсыгыз үзегезнең балаларыгызны, анакларыгызны татарчага өйрәттегез, кайсыгыз татар телендә физика буенча, химия буенча, медицина буенча яздыгыз, яхшы эшләр, алар сулыкка китегез, калганыгыз уң якка китегез, ишек беләбез. Үзебез эшләмәсәк, дөрес әйтәсез, дөрес әйтегез. Без эшләмәсәк, безнең эшне беркем эшләми. Татар теле белә инде, татарларны терәләгән дигән кешеләрне хәзер литературада, әдәбиятта инде прессада әйтәләр, алар хисте дип. Алардан файда юк, әйдәгез бөтенебез эшлик. Әгәр бер елдан чыгсагыз икән, һәрберебез 2 кешене өйрәткән дип әйтсәгез, 3 кешене өйрәткән дип әйтсәгез, әмма мин китап яздым дип әйтсәгез, мин юбилейр бүген 60-тан узган үскәчтән шуның өчен мин бу поколениедан без инглиз телен өйрәндек, Битлзның ничек нәрсә җырлаганын беләбез. Шулай бит. Әгәр яхшы җырлар язучылар язса, урыслар да өйрәнәчәк татар телен, нәрсәләр язалар икән булар дип, шуарлар да өйрәнәчәк, үзебездән тора барсы. Конференция турында әйткәндә без тырышабыз уздырырга конференцияны. Уздырдык конференцияны безнең Ким Галимовский килде, үзенең академический институттан әйбит. Монда килде, Ринат абыйның килгәне бар, монда безнең кеше килгәне бар. Әйтегез, безнең вәкиллеккә килегез, нинди теләкләрегез бар, булай түгел, я получаю вот такой дел, монда хәяле була бит китте. Алай түгел, әйдәгез, эшлибез, әйдәгез ясый дип әйтәгез, без нәрсәне эшлибез, безнең бер бүләк бар. Диләфрүз ханымны барыгызда беләсез. Театр Диләфрүз бик күп еллар буе эшли. Татар теле буенча, татар әдәбияты буенча, шуның өчен анарга килеп җитте зур бүләк. Безнең министрдан
Biz аны сезнең алда бүген мондый мөхтәрәм кешеләр алдында биләсеп килгән иде. Bu атала мәдәниятка казанышлар өчен билгесе белән бүләкләнә. Бу Татарстан Республикасы Мәдәният министры Ирада Хафизовна Аюповның бирә. Менә приказы бар наградасы. Безнең татарга эшләгән кешеләрне Татарстан күрә, Татарстан белә, Татарстан аларның берсен дә онытмаячак.